acheyin efri sabre ekopim say no nsia ebebo no eyemene umienu chefa eyedwumadi a wato ne din na menim eya brabo modisua mi fa sa kwanya we so na information centers a edru no nan a na mode bie e de ato Sompa na mo information centers ne guso da Sompa no Nyankopon enhyira mo papa taxi drivers trotro drivers me nko nyam ho mo a mo isu mo ankasa mo private cars nyame enhyira mo ubo wura dum sese ya ahemfa na me nka na magyae kire se yada mo ase esie ni keja eni asida no kureni ufa magazine a uhu say yes Sompa ba transie ene me was special guest e wa ha ora obenya na wa break akra na ene yankomo no be de na me piano opompo de wombia obeka eti ene nso eye edasronko number ye di eye show yi eye 0244 809641 0244809641 ya pase no cha brabo mu adisia na obi nso enya musua hunu etoda maka na meka sisubiem abrabo obo a etoda uhia kwankyerefo etoda uhia obi a obeso wonsa kyere wo kwan e wo baabi a waduru toda kra no a waduru kwanta nan bi so na kwanta no a waduru so no eno kura ni se wanya obi a obeso mu a na akwakoye asem soronko anwumrei mi piesie atrase akosia ajewa kodie ene obi adaroma ye de boaten asoso ene akosia abetenase na enokwasem ne say akosia tof aji say already adum two friend dad kwakra na ide ti boss di to asiesa oh tof me too for no was akra ye no more akosia ene mani agi abroso sanse ene ya me maame awoda okay ene ne sanso ye menu akuma awoda obaji wa okay enti na je se hia sa no a na ne fie ho babie me a me ni babie wani je ne firi ne jai de o tre ready anya me se na me chirechi akosie jaya adai nyame na me ba no hey eri asen ro ena no hini ni karo se na de most styles o je de o se ngoye on kesi ne hu ya mana woda pa nyame hira no ni tie on se de sans yo on say o first born no wa no da o didi wa woda de na chese e ni se mo nko a nyame ho akosia tof ene sebewie nyame nko anenim okay enra me share that transe me call back echo Facebook na me tie story no ebiem me fasa akwanya we so na maka kire omo outside ni say say aya na opese say enche exams no yebeye so oni ha quiz no yebeye good enti say wo hwa na opese sa contest na ebeba no o babia sure nka ya wie show ni say no sure na okọ Facebook Sompa 93.1 FM ana YouTube Sompa TV na de hia na se onya koduru ho a o subscribe akosia o like ya na wa share ma obi nso ahwebi na wasan to bo ase tie suehunu no akosia kenkan ye no nema bi ho ha na wa chorotchoro to ho fi se enche obi nim de wa nimu okay se na no na brante no oba no onim oba enso ageni nsem aha nyame ya dom ase be wie kura de e beje won mo nsem asene de esi na no okay mate akosia me pese me de to amanfo anim kane no na yewo abebuo we bube na we abube enti se ye wie sa ngoma we a ansa ne yebekọ engoma foforo so no obi a ofise onim bebuo sure ni nyina yesua hunu ni bia obi a onim bebuo on free 0244 80 9641 0244 80 9641 ye kenkan se bewie mi ewia ansa ne ye de ngoma foforo beba no ye befa be 2 days bi na obi oso onima abebuo no
ba kontra ha no de sie na ye referee o mo fancy ni na ye hweti si aka se na minim de wo ho na bibia betom ye de bibia ba tie wie nwoma we no a eno ne yaduru so na eno de enya de be ye tententen se wo uji wo hudi se wonima bebu a wo de fresa number na ne ntwe odin to ho eduru ho a ye be ko de be si mencha o producer Ora Franka waje ani Mr. Dapa se o mata mu kuchu ya edu su ehunu so de o mu fe de sam se me enko ho o me enko nyame ya dum e be ko tof ate yanko akosia medasi ebusuafo e mamu nyina mwatena sibiem eye su ehunu bre na edu su yi enwoma ye friend se sebewie ena yegusu aye kinkan no ye sha ase ache kakra na so nche pi edene de na eto aso na eno de kinkan yo no ye besan so atim ne de na de no asa pi mu so mede de akosuaje wa akode boatin ye nkaka ye ho kakra se intensere eneni ne ho akoka adwa mu ye papa pa ye nyasim kuma ama make say no kra kakra akoka ye no akwako wie ne bone won mo te e wo gumbe kuro ni mu no safo no asa atwa wo mo ho a o mo penten sra bo no na eno no wo kire se nkuro do so a entena fa akonye ne nguase enti wo bekọ na wato na kontro no so na ene ye behwe se anyambia kontro no a entens repet oto aso no ebekọ akosisei na brabo no ebiwi sei eye se bewie ye nhene de na sei na menim wampa entens re hu se edom afiti koti a won mo ba no nyame anim ni ne yam hyinie enti wo yese edom wa e bai die onim pefe se ne so na sa dom ne ba enti wo fa adwene e sha ase hye ma me Fatima ne ntade a wo hye e wo fie ne bi wo ye ne ho sa abrewa e fa apoma de kitai ya wo pie yampo a edom no antumi ahu no na woduru adi hwa na kora na ekoro no wonenamu enenamu efa kwa betu mu a ekopie esra so baabi na esra so okopie ye no ebusianfo wanfa na hongoro so enti wokoya edi enam akomako enum e wo sere ne so enam se wa amoa ne ho na wonnim se edom bebetimi afiri na wrasa ne nti no wanfa aduane ono so a wanfa nsuo enti enanum akontu a okutwaye e wo sere ne so no ene ne bre yi papa na wena da kurubi entensere e wo sere no so a wati dua bi ase adwene ne ho ena wati se dede bi e koso ade ni su te se de kraman e posuo no ye dede a no nte ase no se na sere so de kraman se de ba yenhwe anche ena dede ne sa ba biem afei no hu se dede no ene ne ntam emu ntwe eno hesa de yakono de ade na ni soso enti dua no a ote ase no ofru dua no kotena dua no enkomu eye se wode nani behwe adekode potia ekoso e wo sere no so sameka sei na sakraman ebusuafo wonmo ya ahodo makomako edu
wɔn ma betwa dua no a na ntensere te aseɛ no ɛho ahyia afei na bɛrima ayɛ mmerɛ na wɔ sɛ obi a mekɔ hwehwɛ me papa akyiri kwan na hefa koraa na abrabɔ de makɔ akɔdui anaa mentome ho na mmoa yi koraa nweme no afɛdeɛ deɛ bɛsinsi ɛne na ma menhwɛ deɛ mmoa no de nam nti ɔtena adua no so kɔm ɛhwɛ deɛ mmoa no yɛ wɔn mo poe sɛ na nipa mpampan ya na wɔn ma tinti ɛna na ama wɔn ma badua no ase nti adwene bi ba ɛnte nsiri tirim saa bere no mu no na wɔ bese ɛhyɛ ne botom nti wɔyi bese no ɛre ɛna wɔpurugu ɛmoa no so adeɛ nyam bɛyɛ ɛmoa no kyekyee wɔn mo ankasa ho kunkum wɔn ho ɛma wie kyerɛ ka baako a ɔno nso ntumi anyina puhaa ɔde dwane kɔe nti ɛyɛ ne wɔn yie ɛma wɔyɛ sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ ɛserɛ no so no ano ɔden ɛnam akomako num wɔn a wɔne di wɔn nso a wɔn mu nsuo nanso ɛnam sɛ mpanyinfoɔ ka asɛm bi sɛ wonwu yi a wonim deɛ ɔbɛnya nti no ɔnko ne ho san sɛ obi nnim neɛ ɛbɛsi kyina nti prɛko pɛ ɛna wɔsi firi dua no so ɛyɛ sɛ wɔbɛsa atoa so ɛneɛ wɔmfiri ha nnuru baabi a owura yɛ ne ne bɛdi nkɔmmɔ yi ti na ɔhu sɛ ɛmmoa doma bi ɛso so di mmirika a wɔn mɔtoa no afei deɛ na ɛko no mu ayɛ den wɔso wɔn kɔhɔ a ɛtuo bi na akasa yi ɛtuo no gye pee ne mprɛnsa so asɛm na kɔ akɔyere sɛ bɛwie ɛnyame nko a n'anim ɛtuo yɛ atutui ɛyɛ hin na firi anyambia ntensere wɔhyia wɔ bi wɔ ɛserɛ no so anaa nipa korɔ no bɛtumi ayɛ ɔpapa yɛ a wɔkɔ hwɛ no yi anaa wɔno so firi hin ɛkɔ akɔyɛ asɛm foforɔ de abɛto no so abrabɔ hɔ yi yɛdi na daneadane yɛmfa asedama nnwumakuo yi ɛyɛ akɔkorɔmafia series papa a ɛte apɔ na wobɛnya adesuade afiri mu hyɛ no sɛ Warriors One Ventures ɛna Nature One Media ka bɔ mu na abusuafoɔ memenda biaa enumere no wɔtwe mpa mu ɛkɔpem no nkono ɛne yɛyie na yɛsɛ atwa repeat wokwada biaa dumienu ɛkɔpem dumienu mpa mu so wɔn mo ma so asene ɛyɛ 21st Clinic the sciatica expert abe herbal clinic nsunie oyɛ deɛ ne nyinaa no aduru ne hɔ afei extra comfort limited ɔsɛ wɔbɛda na wada hate medimafo herbal center obɛdi wasema ma wo ama wo ho atɔ wɔn so bɛso asene ne fra homa yi 0249 942 842 0249 942 842 abe herbal clinic ni abusuafoɔ wɔyɛ deɛ no a ada na so kwankɔ fibroid yadeɛ sickle cell no ɛha wɔ ɛno akyi no wɔkyiri brɛmo kyɛsadeɛ yi bɛma wokɔ akudo nsoa no ntimi nya adwuma yie ɛyɛ abe herbal clinic yɛwɔta no so apatrapa new site wɔbɛn apatrapa junction no hɔ nom a fra homa no ɛne Dr. Abe ni nkɔmmɔ 0243 34 53 92 0243 34 53
92 and 0506 460208 0506 460208 eye sebewie sebe de medane achi Tofiakwa odididi ho etwaye so tof abuja no kreni etu na etwo no minim ba bi etu ni free Debida para asem di akire na enwonwa se ofurudua no aso na sakraman atwa ho hia sure agosia bibi nsi kwa o minim se ochena urade adoma ba bi etu ni free no ebehu okay ndi wan to aso antie suehu na asem na to asem sebe okay awjafo akosia ajewa kodie boatin okwa kopim se utimi frɛ ne setof medana se ana mi raba ko ewa ha oyeminua na oyenua prekope menenu bebon komo eye abrabomu enkomo na aki wadaroma wo hoi die medi we be prapra kwan mu na adofo hu owura ene menenu ba bedi nkomo ewo na menim so na menim die eye surprise na da bi etwawo na ne yebesua brabo yebesua branti o bibi wono ho enwanwa mi hunu bi da na ne yebehwehwe ba bi efiri na yebewie no wahunu sɛ brafom na nyame ni pagya nipa yɛda yɛ ho
ne no obi a woni de obi a wodi ode ne ne ye ba ma kwa ba ye ja papa na ho ti sei bibi aboko Oware junior ni bajo mia ai ene ba yire wa ha okay abuja for the ni edi Oware junior amen na onta hu no na uhu na ade ba akopɛ ene ben no ho aya ho brase amen na obi na ka sa asɛm no mire mfida ɔse ɛno nso ɛyɛ akyɛde amen yes awozia ahobrase ɛyɛ akyɛde o ahobrase no yes ɛyɛ akyɛde na metime de kyɛ wo yes ɛne nti ahoma so so yɛ de kyɛ ɛne de mfa nkyɛ nipa de kusi hey awozia there's a why want so person so yam so he on so yɛ de ahobrase no on say ahobrase no akozia obi wo ho obetime nya sika obi wo ho a wiase japade bia ehia so wonya no obetime nya so obre ne ho ase hwɛ onipa ti yɛ sɛ onipa nya tumi a ani sika ɛna hu nipa kra wo yo sure and no kre ma jo atemase nti abrabo mu no ade bia ma nipa enjoy wo life mu no se biribi nya akyɛde wo mu a onsa kan saa de no wo de beto nkyɛn so what you say eti ahobrase ɛyɛ akyɛde ori papa wow na ofre we dey bechia Sompa tiefo ni ahwefo nyina okay Santia mamre de yesi edi na de enti meka ne se me free Antoa des na ya Antoa ne say ye Antoa ha ya bonwire kwabre Antoa des o ye kwabre ni enya nchen kura okay ena papa free be papa free Asante Dwabe okay sani ya hwa okay ti omunchi ni su bi free Krofo de Dwabe okay na just sana meka no okay Oware nhwa mejiri say Menim nua na ono so aye sports no correct Oware name say wakodi Germany yes okay ye obi ni mo ho say ye be wo mo no na om de om 3 year yes tina akamfo ye say ye wo obi tu sie so a aya na ne tenten no ekose sa but we be what amena mu no aya na emu odin abrabo no wani fiye no na awom no utoso sen na ahyase no net sen ya we papa me das me hwemu a mani fiye a me hu ye de me na me toso enan se me papa ma no emema 4 and emma mienu tima mienu di machi tima mema ne nyina no me na fanse ye 4 anti me papa frame me kwa me nane nti me na se fie din pa ye de to no aye yes Kwame Anani yes okay na I Oware junior ne the ma junior ne ba mu ne say the me di na chipe no I'm say sorry na me wo mu up to now Charismatic Bible Center CBC okay na ono so ye one so for ne nam interpretation ni bibia che say enti no number so difference ba mu say ene ye wo senior Oware ne ye wo junior Oware okay enti ho ne ma binya junior enti na nka me di ho enti me papa am fan come di home but because of say me name brand call the same church no number say difference be no me yes on be no Oware junior and up to now aka ho okay sir enti Oware yenhwe ni say said e wo kan no etoda ye wo obi a on say abusua num no obetumi ahu say oh abusua no wa kyede bi but e bia me nko an matimi abefa ana bi so kra wo ho a abusua num no na sa kyede ni ho but uhu say ebia nyankopon aye nipa koradom na ebia ne nsa atumi aka wo de no eba ne sen baba no kwasem na okan bi nyini ya ne de man hyada me hunu se ana me papa kra ne me ma me hyada nka nkyere me bibi se bia obi wa busuani mu bia na me mu side ye okay ka yirira ka ya so wani afiti ka obehu kakra no kwasem na hyada so ma nkomo mu ntina yedi nkomo yi
menim say me next day bia me be bia no me kwa find it out esa me bo am akobisa unchi oh nam nanti am ba no aya mo ntena mo nananom na asena mo tia ba kosem kakra yes so on say yenya de o ampa so ampa because me ka say kura no unana obewo unana ma unana bewo ma me kura no me nye sure say bia wo hedani no mba sure be continue dinda de be kura enya kura but na wa fere o men me gu ase papa I was away na Menim na Menim so de bibia timisi ono agya tum se na enum gu ase papa enti oware yenhwe say de wo kan no na fie ti sen wani fie no because enkwada nsia de say agya na ena ensam ni bia aya easy o fefe no de na nhunu ye e wa brabo papa me da se question mananti bebre na say enere wo busa me question mu odu o ba no aboa ho na edi kan me de aseda be manya me no so na aboa me till this time ye ni efi ye no me ka hye ni bi gina me bra no nyina na mu ni mi nuano nyina na mu se aho kire pefra na ho kire mi hu bi da ma brabo say no ti o aseda nke rade no so shepu ye more fi say me papa oso ye wono ba kope enti emanani brese on pesa ne ba bebre ti sabi ye nyini ya me hu papa de na chese wo ye doctor na me ma me so ye medical on so ye nurse enti nyame adom in fact sep pass sabi obi ka se akurase tena bi ene de me hunu bi enti ye nyini nyina no ho kire de awade adom ye hunu bi just that ti say na ye tikro from hone ye minyini ye minya be 23 years and san ye free ho but we were nipa 6 na ne ye one room na me papa so ne me mama wo the other room ti nipa 6 no e ma no ne memma ni nyina na mo dadan ba ko one bed tina is ya the mattress at form there's a man me no na se bi wo ha se ti we kura waji wani pen ro I was here. Obia, just a person, just what any Papa Quesiwa. Any pensiano, oh, wonderful. But also, maybe some is be free. Yeah, Papa. If we are so only power print the old yes. Ujitum say the OTB. On say yes wa come for man I fe I de actually say ni pensia but akosia e din say oba convince me am mate ase say efie ye na ni pensia dadan ba ko e na on say e ma akura san nka anya hwe no nka ma no mom mienu no nya omodan yes na nka mema nan ni de omuso nya omodan but oma ka omo nan ni nyina bom ensia ni nyina e no dadan ba ko but o pene so say na ho kire ni ho yes akosia etoda nipa kasa papa we na Menim nti unze bibia na fa musua de toda obitimi dinadeja koda bonte menye sure say na omo peno saa but omo pene so etiase yes me ye sure say nka papa no so wo sa pedan aka mo ho a nka obetimi aye but opene so say mo na saa dan no good enti yenhwe na me hwe say munimu nua ma ne da na zabre na age ne esan because ma de onso mu nyini duru ba bia ya no fere me makakra well the sabo an say na omo no di machi enti na no omo hye da nyini enti sa na meka no ti nyame adom na enhye da nya problem aye di school ko mu na oti dibua asidan Kenya me papa ne me mama de sere kwatentene ma wo mo da papa reason why na Menim se be di nkomo me da me nyankopon ase visa me ankasa no se metina ka mu mpo na se bia me bo me ankasa me nyuma I don't believe myself onye hu ni se nyo na boy papa nyame de because so hira na da bia fi se chese nwanwa di nyame yes na unim kura na unim se wo obetima abeto nyo kura me my father for say massive free mona ohun se naturally bia me to nyo ma me hunu
na me hu sɛ me papa sɛ support hine no fi sɛ wate obeto but ohu sɛ bia me perform live I think sɛ deɛ ɔka na kuma mu nyinaa ne sɛ bia awurade me da wase efi sɛ enye nipa nyinaa nyame che nipa akyɛdeɛ a obi pɛ sɛ ɔde sika tɔ so onya ti na we num nyinaa akyi na meka sɛ ɔsɛ ɔbɔ kola okos ɔpɔn a na ɔbɛfie a ne school uniform no ayi or the collar na benanti sa na dia che okoda or the collar na neda na no pa said the school uniform entity for years papa kwan awrade fa so be a doctor only God knows na obi a wo kan no asem say na obeda be doctor yeah enti nani mu media dance em ni so bebam asofo miensa na afri mu plus ye nyina ye senior brother on so be radio it say in fact and hallelujah nyame me your last born me nene to ye oba no say wo hwe o ba kenyu mebre by the grace of God or your friend dan or warranty we no nyina na me ka say no na introduce you nana bajai okay because na method is for song but na me nim ni ye na me so me onto okay so to God be the glory nyame na kire I say bire bi kwa na amanfo so we yere no bajai the many year video no there ono na menene wo me papa nyi no okay but nse ye video no ye na kra but na me younger sister no kumase okay okay nti ono na wo ma no try bajai okay awusiafo on say me bisa na sem bi we yi ano o se me bisa so na introduce no no se ani hwe nipa bebre wa adoma kyede a obetima abo mu nua para on fi no nasema oka family no nya family a wobetimi aka se enyom to background no maame no wo ana papa no wo but ohu akyede e wonu mu no ni nua ba wodi na chi wa introduce no to music bro God bless you amen nipa bi nya sa amen na ene utie na menimu a de pese etu fo ka kire wo ne se se biribi wo mu na wobetimi aboa wo nua ma na hunu a ye yes na so beba mfa so yes eti yenhwe breben na wo hyase hu se me wa kyede me beba ho ansa yeah suku komu no yeah adie na ompe die so na ope e wo school mu a na enu nti because ye obi wa o se detention nti yeah on person obi ko school kura ko teacher ni bi twa na ba wo so de me show se usura de kakra sabre na obisura de kakra eti school komu no sika ofie anya hwe ye betua school fees but adie ben pa na wo kai se na ma wani nye e wo school mu from American stage by stage from your primary there in fact whiny but we me ba penye mame okay yes from the primary there no kwase me senior brother ba ko na buy okay na ona me ne cool school from infancy bibia board here oboa agro bia chese school there na ni bobo da bia mi pra na ni mbo e ba be si asem so na me nim kura asem ayum to ni because me dey na me nim say me player to God be the glory all there obi oni me bia ni me background say board here na nyame adom because my father my papa na mu no ka say medim say Jesus so na yes Republicans Dr. Kwame Nkrumah team ka de o say ne papa na ampena me na uncle my father was a player pa okay me papa de me kan say ya ne ba enti no na school mu na o nickname bia na you from we player idea you na benya nickname me no me from Alimao pepe we your bomb ni ato hono what's the name say Alimao I'm say one of the Brazilian players be oh board here na me adum ti o mo ni me na opposition here say me button na papa nyame de onipa de ekura obia na odoma eduru ba bia team bia mebo bia na manya captain ya enye yi baba nyame de humo brodos ti ba bia meko bia na se ade ni free asase na ye de abedu ba bia yoyi enti nyame adom me wura
SS no ɛna no kwasɛm ni na addition na yɛ de ne kakra aden sɛ da wo sɛ da bia meka sɛ nyame mo ayɛ na sɛ wo de adeɛ ɛma akora na ɛboro na adwene so a wo fɔ so a nti iwura SS no age na yɛde kɔ school no na normal yɛ kyerɛ no boro yɛ so nti first year no nenye easy my obi am yes science student me say science ni me because ye kyerɛ wade Monday a ebeka otiri ma ji say 2 weeks anya easy say da bia di biba enti unsua topic we nwie na the following week ye say pile enti na kyerɛ sɛ ba wo pɛ sɛ wo kyerɛ sɛ wo age no a wo di free primary no wura JHS no yes a wo di be wura senior high school no now o person say o mo ball try ana okay man cost stage 6 okay but from GSS and I say net maybe 15 years okay but say the year kyerɛ ye no ebro ye so no we say o mo ame no mo kɔ ye nyina kwa obi wɔ kwa wie or secondary form 2 okay and or hasa ne abɛhyɛ ase one enti no papa on say there be am can be two nkrofo for say what the idea ma the idea ma ye no ne adwene ni ntimi okay enti ade ma onyina no so ade so ntimi an wo ba mubu fi se bia na me ka se Monday be che physics e be che the same day no biology e be che maths enti wo nwie ade chi na Greek enti wo be sua che se okay ade no bro adwene so on say sasema okay no me wo ho ha o kese papa ti sɛ yɛn kwada yɛ o musua de wo be huna osua 9 subjects akwara na dwene yɛ sɛn yes ɛno hwɛ akwada no wo ko school na bag yɛ bɔ n'akyi no aso kwati kuku akosia so aso kwada yi no kwati kuku akosia agogo ro kwati agu bag akosia be kuni bo so on say a serious o ti say yɛn fa ne say yɛ mai kura kɔ university ni nasifo ne yi just say course bi kura ho be sua from senior higher udru animu a yes na wa select bi na wa gya to yes aden yeah papa nti wa be gya to mu say eniema ne de mammo no na adisua no bro mo adwene so papa enti maami jai science no my mom papa kra man say me ko history general arts school wa mo na mane me chiro no so nyina wie ya the following day if say week me course our class ho history teacher ba no that was me sisa me no man na me ka chiro me say besa ko me science na say e ho so kra so asa akwaji nsam wo na ho no so history no you need to I don't know me no be our history be just say chiwampo and I'm saying there be no so we niam good dream and I'm so when I think say science ne ye enti affect me kakra okay no kwasem ni baba asema wo can say me na one of the most sister stations no more kan ho asem say bi na wo can say on say Africa na papa because no kwasem ni me say from me influencer meka from SS my highest income is to 70% from SS1 because when I make say adwene no ayede gi ade no yes na se sabre wontua school fees wonya hwe papa say na make say I was Menim say so first ni ye papa no no na say 6 form no mo ko school check and you be pia free school a na say na dwene anyini ba ye no ye point ya so nti okay de ekohia ye no kwase be na nya easy only God saved us enti me kan say no na man ka ebu mabam kakra e wo school but nyamena na edwuma bi odo ye ne ye kan say mi say ne wo tworo kra be so tworo ne etim kra na nya easy wow na final year no ye me kan say nyame bofo no be tworo exam say mai okay enti eno na ma along the line no anka mama bamu kakrabat I thank God say ne na o pese nipa ye no nyame adom ye guso ye brother na hu sa chede no say me wodwum to achede yeah say me do SS1 na ye be call the third term na me yusa no on say bi obi a watena krofo mpene ne wo DC
video center and yes or they say Romeo and tini ko have film now bounce Indian film no choreography ne wo no and wo ba na say wo she fia anwom no ntiase but now to be just Johnny ma just show late no na mi ra SS no now say me be go school no na la could be na also that time pa 1994 wow tina Bob Marley songs in any you na betesua say me papa no share reggae oh pa because if you are na native if you run no mo bo spend no mo spending e tina me so no o me pema say because bibia me pedwuma ye me sorry ano pa if you ovu nyina papa fu nyina me na me pro bia dem nti because of that na bia o pro me dem no mo bo nwum ne ewura me mu tina reggae ne say Bob Marley songs so there ne Lakudube songs so there favorite song pa Bob Marley no where dem ebayere wa Owakai great pa stand up no yes yes perfect I was here sorry then you miss what yes sorry Papa me can't say grana me ya na na lucky you nyo me pa na ope lucky you say remember me remember me enti na baba be see die nipa be ye bia na rade ma ne di free baby okay timi kodru SS no na me guy ba kwa beka and because yes baf na ye dware school students and nurse na tutu nyum na senior ba ko beka kire me say because na me senior brother no so kokas no say awore nua no me dware na me hu so otu nyum bi pa na kwa na voice me for normal cast na akoi okay enti me wo ho na enumere from prep na on be frame me say wo senior ba ko say mo dware na otu nyum bi wo bafo ho ti tu kire ye na me say so fer senior say twa hia ba de wo na de nyame be de afi me ma so na ja me to ya no so okay fine feeling e ko me nya adwuma wo school ho bio wow hey me na me ka kire baba wow because na crowd my kasi nobody knew so enti no me say just say ne me hu ani kakakra enti o mo pe masem but because ti your pop prep bia I just say me to nyom kire o mansa no o mbeda o mada na so say adwuma kasi enya nchem chabrano we agoja chabrano asa do bia o so panyo fofra wa beto a kire o mo me senior ba go senior dem ma ono de o share ya say o jimbe gaja me say o ne me ha o wate o na ene want to nyuma edina ama ye pon bia at least just we can yes na reggae no na na we highlight reggae na enti parce ye be end the first term third term na ye be ko SS2 na and guys we be preach chira me work class na me so and I think I have to give my life to Christ in ho and ma me ko ra assume almost social see so we use me just say yami adom erade dia bedu baby ayedri what na crow from what could rakas yes now wonamfo bia ofi se omo introduce you to bibia enne oti ho na odwene ho a say ade we de mama mani ana ho na omo introduce me de me ram we na me so wow enya nche kura papa we dia bedia dance bi obi say papa ne mama rade nkoso mo kwatentene bi say e papa no o soldier enti straightness there now 5 o'clock no ada 7 no say ma no okay 5:30 chese or try say o beka say nyame obekochi ye okay na wa mena ni dem say boys so mo fa so enti yes enti no kwase be the crow from there o bia enya nkrofo won say sabi radio adomo me brad no me me senior say di me du o machi nyina no nyame afaye so eye bibi nya nkrofo won bi say free papa no chese o makwan kra nti erade fa no so meka sa kra ye
boy ma yet 2 year no ma year and nyame adom adi abedu ba bia yedu sa nini ade Oware Junior abusia for medam ho kakra bi aba ne dwum wei ebeji hini pa na to was netie ensem wo akire aha eye Sompa 93.1 FM. On say yedin komo no o kamfo papa o kamfo maame ti bia omde wa fam school mu nyina no still a wadwen wo fie but yen komodie na sem bi pie mu wow picture bi beda asoma bi sa se we ye hwan na say oba no a Menim no wo me first born no correct na holy boy there asa we komo we me no nko a ya heda dum de ekwa abonte wow oh Menim that has been my hallmark till now na edu me bia me hu say erade ma na wodi adanse bi say ahobrase na my source of humility gina sa nkomo no so okay if you say hallelujah nyame quarantine na first verse no me my younger sister to you the second verse na ye me crash radi maurem free ni nipa fisa waya de kasi wo mu odum from so free wu wasa wonyare wanyina enti a personal song okay me ankasa me life na ampa me kan say na Menim na onim sad me kan say na Menim say BBC beto me kwam but e buy but eno so boa ma eno na da bia me kai say erade e kai me say o ma Menim ngwase enti me kai me hu say me mira yo mumpo na erade ma me dini da bia me gina ba bia obi o me video bia fi say that year no so asem ni si ye ne da year na menya France nomination Ghana Music Awards that year na me the graphic na kwaje visa that same year no ana no maji ego no best gospel album I was part of Yamfa award but nominee yes enti ene na ma me ka hu say say nya di onipa adwene ne sa na nyame dwene okay ahyepu mi yie there be Americans akwara nya 20th July 18 years 18 years wow 20th July ti there be konate wana ayeden and asem ni see well baby obi am say nyame adom kuku baby o tie me bia no say abrabo de nipa besusu they aka wa radensam me ne shase from downward Methodist but the rather pen why obi o ha oni ni hia bia
dachi because Menim the ability to in time wa brabum visa akura ninti. Okay. Say we started but nyame pe ena anya ho se servita frache be awarefo. Nti we go there me hu na che from me picking na from junior from Methodist here or junior teens sana ebi mbaka no. Okay. But say along the line no yinsa ne ba musa no koye a whole lot of issues because me dwen ho obi a wo papa ne den o ma me ye na senior na ne den o matete wo nyame mu na prekope dina me ka se obi na connect wana de na sie because o se wo ana no here akosia say ye obi o ga akosia we kra ma me nyama o da ma me nyama na yeah ye obi on mo a o ma me no papa o mo ye straight all right but no wasorasi nti oba fie a o mo hunu so ye konkro ma awurade but opia bontina yeah o ye wow apostle baby a obi amtia madapa na daddy no wow ati ayadan mi ba say me hwe say obi a mfa hwe nsusu no correct on say obi a onimu obi a hu say yes sisi ampa wanyini wa ho brase nyame dimo say the wosonson amen na sabre no dia pa na si ye obi na connect wo ana wo na oye bold ana say dia na si ye me pe bibi potin si baba no yesu dia pa am say na me ka se kuku ano your friend Mildred na me ni nyina wo the same church okay na was ono approach me so because na ye I said na o me de me ye competition say ye pu bia obeti ma to nyom ti Sunday na me buy no okay and after the administration no buy no so bra ba che we pe down fu one na down fu na so problem di ho okay and from there no and we became friends here because that time na phone kra nya Dabi now we den na hu no oh say na that time no na ye titi Vodafone good to live no Dabi call efie die ni bi home phone nti yes landline na so for papa ayi mu na Dabi na ye efie na ye team top brown or ho no to ya no akono ba cha ono free si so ala say ono so na ne ma me obi de obi ofie to ofre me ani akasa it wasn't easy but abrabo de ba ho so ara wa hwe ase pepe na da ho me can say papa one thing I will encourage people to say me encourage say mreyo ekwan bi so no but nyame de na me ka say I know na ashipu me ama mahunu say abrabo no uye nipa nti bia betimesi news no bae no me pesa me hwe se de usifa no fae se abranti a wo mpe ho asem na ababa wa no frɛ wo se me ho adane me pesa me hwe feel no se no sitie wow baba you didn't come on ya de sua de kakra it wasn't easy we decided yemi call into agreement he said we have to terminate or no because na ne mama no you're strict me papa so you're strict and me papa so yeah say me wie SS no me nko school na me nko sua de me obi a betima abom homodin wa brabom nti no kwasebni na nye easy nti ye plan say ye terminate because me papa tia emphasize papa mbreme because odimi ku school say o say me ka say from Poleno Menim papa ko ye adwuma kakra enti time o sen ka meto aso Menim na enwom no ba mu enti enwom na ba mu no because me senior brother no be ye into radio you toss me na if on so South Africa or odi sofo you toss me ansa enti me no ye say science na dispensing at least metimi afa na diabetes enti na nye easy enti be ka say send go ase abeto ye ne de ye terminate but it was me fan say maami bi wo railways that time Central Market railways ho no say say ye maami no pay for mo tonton yi na ye call ya ye to aduro no ogina ye o de tena you know bisa say die ntini e be say say
Sabe now age is saying. I was 19. 19. Not girl. Not me or 25. No more 25 years. Oh, okay. No, so yeah, almost 18, 19. Okay. And now we say, and I'm church demo. Now or say, Nani Baba, Yami who it was an angel of the Lord. Wow. Or yet National catches a me and Sakurano. Me and Suru, young copper penny be, long copper ya for chow. Na obi ni media krano o baba ye ha na o ka kire se waye bia mu obi ama nipa kro no amane a wonya ni to vow say saade no onye bibio enti opa che but say no boa that a free hono 1 week yesa ko hobio say no hit e wo mu no ah muntimi dabe ye ko ya na se obi anton bibisa ho e hone ma ojitum say ne yamma kwan na die besinsi na ene akura no hu no asedan kerade chese nyame hu mo bro mo no nyame di mo ya to ne twene ya nka ya yebo ne kase ya pa na free ho no so na rade pagya me dini until now enti me pesa me hwe se wo ye den ko bo papa no maame amane no ono nso ne maame ne papa o mo te asem ne sen na die me pesa me hu ni esi yeah me papa de nenye easy me de family of aso hey na aso de kase beba enya nche kura because obi oni me papa bia na it's not easy na sabe na before can say me say sabe oba ojunso gu na so a ye pepa ye ntwa nchene entwene na I didn't take it easy baba benya ni easy kura benya ni easy but nyame ne pabom ne me wo faso so bebi obi ara de hira no ene ma no ma ba fomo ene nyame de mo timi akura no kwa to me papa the full name me papa full name na me wow. Yes Maxwell Pon sa na meka awusiafo ohun se abrabo mu no e wo so obi ate ase te se nyamsom de ntia nyame tworo David no mo asem to ho Abraham no mo asem to ho no se na ye tworo Bible a ke be tworo odi obi ani ho a waye kese e wo tworo kunkunu mu no wabroye emeku wi achi ne makra ko hu na dagem ko duru ba bi kura no one ne mama bi kodai but yen kyerɛ sɛ na menimu yi no saa nneɛma no yɛ nneɛma akosua ne mom yɛ kyerɛ sɛ ebia wo yɛ gidi ni na abrabo mu no wɔhyia biribi te sɛ ahwease a mpanyin sɛ bɛma hwease a ɛnyɛ na wie ya no ti David sɛ me hwease mprenso a me sorry mprenso nti o ware me saben na wonyuma ba abontiana Hey, na officer say no na wo enye easy. Na officer say epic ye na 8 months. And the news no buy. Anya sam get to papa. Asem obi. Eh serious o. Papa. Enti me papa kan say asem ni see no see offer me so onko school so onko. Oso obobo nyum. Nyum no okobo no nyinsa no de aba. Ono amfa no baby. Nesa afeda bedu say e be po. Yeah. Hey, enye easy. Obi a wonu papa. Aye say akoma etare ho. Yes. Me na me ye ni bibia. And hit. Yes. Bye. Pa na Erwade nchira Solid FM Jakwapo baby obi a me boni den baby a. Okay. Enti na said that abona na produce. Okay. Ti no so bem. Gina mu na yakopa cha woni ade yie atu yie. Enti na papa o pick it say it wasn't easy. Me say afisa say so na pagya me di ni kase. Nti on say challenge no ba say wow one day as all say ni say but Bible say David share no de ne enye try me awusan for ye na ye ho kakra bi mra manen haw na komo no pi wo ho mi nua no ye wie kura da bi ye besan abeto aso beboa ye wie kura besan abeto aso okay ye tie we emra
chenyom no ho boso mi wotwe pepepe afede wakwanyem obi bra say uko perform ya na ho ye wo se mbese mehwe saa mantina saa news no sha ase pie no na de na ekoso wotrim am say mantina is na ade ni enyini no eko nanim kakra fe na nkrofo wote no was a barely 5 months as a 3 months time de na I tough and Jacob advice say I should stay back because it's easy say basa you want to prove yourself say to advise Jacob nyamechira no because minya panyina okachem say no chire nsemu yes and but after no kra no a faza ye wo me ba no also Mike mo say I saw them no ho ye din abeze na kasi na ho where dia kata show basi where dia a criminal case sir e why din no na enamu I'm want enye easy o nyame woni pambo it's not easy and be American say to serve God is not easy. That's to serve God is not easy. Na Emma Tasco, meaning Tasco. Yeah, Tasco, the Tasco man. Yeah. Advice on the man because here there's me 2 million afo. So because Tama afei emre no be pick ya. Erade sa de humobro foforo baaye no. Okay. No magina ye no. Me yese me ye me din no eagle. Okay, also Sanwari Junior. Me na me ka kire baba. Ne na me ka tam kase na isi so say na Menim no. Me ye because nyame ya de bi emu na me ye emre me ye hallelujah me ye wachemade me ye Jacob seed no turn nim no say small boy nyame do pa nyum we that day na Jacob kura almost me ka also che me 800 and maybe 80 cedis. Okay. No say small boy nyame asa peja nsa enti tutu akwan yi that's a nyum no mo to there be say na fe kura na ya wa bono na yi mu a ye be ye promotion enti nyame mamu say ahode aba so we decided say na okay fine mo say ma hwe ase na masa ba bio ni fa nwene no ho ye eni fa nwene chese se no akoye ba aku bia mo hu se ye bona boaso ndi o be so be ya isam kakra ei umuzu da fom ze tim na usa be nkwana no ma me no papa na ti ana na me no minute wan kasa na nhada ha dan debi ba nwene ho no akonyi mo bi ba eti and about him says Sadino junior no tama ye artwork no me churo bibia send koma Eridas okay and me ye or junior the eager ti Tasco nyansa one me kasa ye no nyame hira no amame hu se wiase nye won waye bibi nyame na opese yes na dey yes o frame no so nyansa no so we on say ya no so on say said no me sikoye ya nyame hu moba no me peke sa nti misusu say eager na nke de to nchen ya yeah o kan ya na mso Matias no see on say Ghana for kasa but nyame na hu moba on nyame si nyansa Tasco di no kasa di twi Menim di mbesi asem so no ka chem so ya ne afom ya nyuntum si ya ne afom na nipa hu ya mobo okay ti se me ya ma dwen se me challenge ya emwa okay me ka say obi o ho use eagle no but sa reason why I na me dey use eagle na say Africa I say opese what say why say okodi a watu fufu yeah yes enti no na save me a man fa ma but free ho no na me hu say no nyame na hu me mobo enti me ne rado kwa pam say Menim de be mama ho so amen wow amen wa kama asem no amen and akwa dem say wonsam no ayi gu ha no nsam ahye sumu papa akonya we de onya transfer na Menim no enti yenhwe sesei wasan apija na ma usuro ma kakra me kura de tu na me ga say ya papa no om di no ma bi wura yi mu okay me madam for we so for ba ko okro from na me can say Jesus so an ye pick me be ko SS na say week 2 weeks before
SS na was when lady be ama me. I'm so no problem. Dimine any dim go on so dan can be some do coffee. And also was me yan china na me so twen me ba. Okay. Na me course for was what's it now? What's kitchen so person dey coffee. Hey. Me kwa mzo anke ye coffee na was nyame adoma me sra china. I'm so twen me ba. No be a wo ya la je you ko dia po no ba. Oh, yeah, see we pa. Me from etina papa obusa se. Yeah. Media dance me nka se me nka ntumi ho na nyame kra ye no ma bebre mu a. Okay. Nti se be me nam no agi girls e back me kra me nka se me pɛ ma nantie but em se no ma bi ho a free tete no ma otwe okọ ho free. Yes. Sane man. Lady no kra wo ayɛ ya pa na araya you're the for the crazy. Chese, no who say me near no say na unya boys way. Unya kukodro because ati yenhwe wabrabom se wo yisa asama me ne wo kan to nchen ya. E de be pa na si wo wabrabom a. Na ufi se unni ho fo. But unya ho amane. Yeah. Na ene wo te ho na odwene ho se eye de na nyame ma kwan ma me wura sanso hwe no. Wow, where the mentam kesiye pa kesiye because nyomono peja ya nyame adom me nya visa to Sweden. Okay. Na me kunya problem with Holland pa enye easy. Se me kodu udu Sweden na visa na ye de kono ye ma bia 10 days. Okay. Nti ukudura if we visa extension. Okay. To me, yes, extension of the visa. But no one yamame. Okay. First one I'm calling the Omyama 3 months. And to me, the 90 more. The second time I'm calling on 1 month. But me, yes, I extended no, Miss Woman Chankakra. But Miss Baby, I'm only one church pet. Okay. Tina was a move. All the cabin fee. Yes. Yeah. And a man, if more no cost of Niamina Herm so. Tinam de Visa no, and nam. Fancy, I said, Michelle, which I came up nearby country. And my factory anajo. Sanam Dico P. Belgium. Okay. And Belgium, no, Belgium, no Holland, they say a bay. Teams, me wohan and me coffre. Abrofono say, me say, me busa almost say, me extension or maybe because beside the visa na mawa almost free one just say all the passport na bed number. Okay. Say no we say me free Ghana say me between me no mofo abrabo obeze ni pehunu wa otiranye yia obenya trouble na obi ha me say what say me wa abrochi ntina me pese me de number no e ho number no free no ka chen say ampa meduru. Okay. Ena me yi free or no ultimate settings Ghana dey ultimate ya but how no ultimate me yi free e dey go to or no no na me yi free ho na me be to normal. Okay. Ti me free Ghana wi me refi me ho one fan to or no bi. Yes na me dey ko free abrofo no ti me free ya no mo say me wo himfa na me so na me sim go so dey I lied say no ma pick it nti o di throw ho. Yes. Wow, me da so aka no. But na that day no omo dey omo take decision no omo so omo farmer me but na so ka me beje paper bi e de bagana nti sad da na no record o ka che me to their system say because under law no me ni ho kwa say me de receipt no kra be travel free sa Sweden ho kra ko che say akọ Belgium. Yes. Okay. And 2 troubles one God. Tina mini pana me kotra ne nche na anajo be 2 o'clock na omo ba baby a wote no omo ka che omo the police kura me picture kakraka asema me ka no nye easy eti mini pano oye no so me ma travel calls or the shade deny say oni baby a me wo. Okay. To oye no frame no why am I na me so me da so Belgium so microphone no aba enti omo se me magi paper bi omo refuse me extension no me magi paper bi free omo ho
me some free Belgium mo mra magina me ko Ghana but o ma me advice say me ba on be chimatum because nip on ba ho 2 am wow eneja ti na o say me ye se ticket na o say me go unya extend ya return no IND ti de twa so me ye ne say me ye fast na me pe ticket in time because na ka 2 weeks na be wedding enya easy ti na o say me pe nearby me ko Ghana embassy na no mo ko kasa na nim nyame na no papa bi ne e ka no we've passed through challenges. Wow. Dana assembly see no Thursday to Easter Friday enti me so say me duru Ghana the following week Monday or Tuesday enti the question say Easter Friday Thursday no me frɛ Ghana High Commission no mo say papa na pon time or dia pon no de obeba adwuma Tuesday ti boni emfantu bata enti omo pamchao meet me anka member Tuesday I'm so okay fine problem no enti me sister na me tene nche Belgium no yes any problem enti omo force ye atwa ticket 29th of March okay ma me say that day no e be duru no me saka we no me TC na beba Ghana okay sabe ni mitri empe body me wo na man bi frɛ me say memra Holland na Pentecost full program be ma papa along the line me kono and me train ticket no say coat na me the free sister no ba say botonate oh it me twa ticket na me the call your friend say Holland program na me be ba no me ba na it's a return me banana me who say o me titie ni ma no please for me no ba no say me pass me ID way and I'm so me ID ni sha me bag no say me train ticket so because in a face no yeah I feel me ticket no enshim enti yabisa wadi yabisa train ticket so I was arrested enye easy ti ehwa no mo je me paper no mo je receipt no no mo hunu say me de illegally no masa atwamu from Sweden all the way to Belgium no mo first Sweden for no Swedish for say o mo kro mo yeah baba rather ne hine hi we serving God you know baba eno ne ma mani ye din abrabo me say wi ase dua munu dua wi on say e will be wo ho a Yesu ka say Bible mo say papa we de ni pakro ne ni efrei ne bonni ana no so de bi say de be Awurade ne monyam be dedi enti nye obi a na ko situation bi mu a bia mere yobi na emu bia na Awurade bibi ho a esi ene na ya dance yes could you believe say sa prophet be were free mo ka kire be so worry asem si yen na na nhihye because ticket no na me de beba be duru Libya enti Libya no na so for kire me say me duru Libya na nka asem be si ama etututu obetoto Awurade kura me say because by the Samson kamentiase yeah adibo aye nti nyame ase odi ne na AC nyina no okun bi na ekoso ba bi say ye pemekra dana ye announcement was sorry say me ye wedding dana na o say get in Ghana because that day no am ti play mu am wife train mu am me frɛ fie say me nam kwan so kɔ Belgium no danwa me ne me de phone to so na abrofo me please for me oni be gina Menim na o say me ID way wow and am so me yiwo me bag yi mu am na Menim na ka 5 minutes na train na stop papa me nkwa me nti no train gina ho 30 minutes enye easy sa me see ya na me bag no me train na see ya na me yesa me fa me ID number there was no ID and me train me there's a udwane pa me train me bag na me ko gina other side train no e bi wo ha fa say obi a watu kwada na ti me gina ho no na me sheda ye de me phone yes said ye me ye call no ti say busy man me boa me yes no we say the almost hwehwe me go train nim pa di baba mi hu say na me de besi asem so nyame na me de aseda ma no da bia bati mu bia no na nye be ntam kase pa ti wo mo chi bi no that day na mo de me call detention center be the whole 1 week but the 7 minutes say me identity kire wo mo na me ka che wo say me invitation card ni me call Ghana me koye no so okay
also money Sweden for no kasa no mo catch them almost say o match me did you match me what are they saying I'm Sweden for say once I've crossed from omo ho aba ho there omo dili because omo kra no mo pay me catch me I'm say wow no problem so me spend for say 8 days Holland detention center. Wow. Now one yes now can see I will be things as I'm not say mami o TV mono detention over that ya say and prison hono na me senior me I was met my say flat na na wono me kwa na me Ghana ni me su table tennis about 10 o'clock ye bie mo ma mo be table tennis na me say daddy I central na koko he wo pete wu tennis abon wo central wow na Monday be every Monday say me only one Monday na to me ho Monday be om bre €10 wow prison me say government ne bre 10 me na am ga kire aduane a ye de bre wo no untimi ni but one certain is untimi da no abre on say ya give freedom enye easy enti de ebo amene say me decide say me ne omo argue so omo ko follow ya ma me na so me ananka be ko Ghana dada me ticket ni no omo hunu so okay dia me kan ye no to omo frɛ music a ono omo confirm say ampa I'm not a criminal okay enti man na lawyer no man be kan che me say the scene say ignorance na me nim na sa besi so pepe okay me ti program na me so wow this is a program one me dim say na erade be fire so na ye nyina ye na achiefu ache nti o ka kire me say ampa o check me record no wa frɛ Ghana no bia wa hunu say no ball bi din no hunu say no so omo ma me benefit bi me kwa me mfa paper bi nkoma ba say na ye nada me mfa paper bi nko Holland embassy na me fa nko kire wo mo say I'm not a criminal da chimbi ambesa me ba me ko hu Holland embassy for am so ke problem me na ambesa me ba dada na could you believe say one sad thing is say ye de me ba no airport unse na I was the last person I dem continue played him okay and Tigano for tweshia omo ne che say afi na please di wachi or junior oh nya easy baba nyamsumu edere wow da bia me de me papa no mu Reverend Isuna na ba say me kan say me say adentina onyame ama prophecy bia ama say papa o ma no be wu ne erade ye ntina sinwie ti me ba soldiers please Holland please to ne di machi me passport you kra omo fa hanka fa onto me say but omo di machi say omo hwe so me betena se okay and san omo de me passport no come pilot enti mentam kase but ni nyina mu no me baaye no me di aseda me nyame se ono no nim impo mi kura me nkwa no me da nyame ase ti home so mame na me na me homra aha aya Sompa 93.1 FM we ayo Ware Junior na iriase wo ho nyame be yo kase a obre enti ma bibia esi ne no emu abam nyame obi pa ma amen ya dai ho aba
am ready. Ekura message. Ori. Baba. Never ma kwama man for bum. Amen. Me na me nhyada mfa nwura mu bebre. Amen. We ye ntete ho. Yeah. Nkomo aye dia bedru no. Papa. Because me pese ibenya brane ewura onwum. Ena the story behind onwum ahodo a eba out no. Yeah. Ti said the oma yi hu say. Yes. Verse bi a woto ye. Yeah. Eye tibia bi a wokom. Yeah. Ena ma wotro ye. Yeah. Onwum tuo mu no. Die na firi mu aba. Wow. Obi kura say we nwumtuni. Yeah. Ne nwum a oto no. Obetima hia obi. Yeah. Ne nipa kro ye ne tamfo. Okay. Wako pie obi so pen a oye onua nwumtuni a oye kristoni a wo so woto nwum. Yeah. Aye biribi a kire wo. Yeah. Ama saa de no hweye no. Wo say na me nua kristoni pa maba bi a me ne nyina be perform na e bia BBC asi. Wow. Menim say ne nyina wo ho stories go. Nti na ye nka ye ho bebre. Amen. Asemu na mpese mbisa wo. Yeah. Wo biribi esi ya. Otena se ka se urade afede ma bre. Too much. Wow. Me say me jina urade anim mabema mu. Okay. Die onam ka se case we no. Ebe share me dene. Okay. Ebe share me dene. Na me ka se nipa nye. Tamwa ni panya. I was abo news so our junior I want me news was ni panya a full topic. Ndio. Baba me da se pa na tiefo nyina papa nipa nam no so aye che me no. Se china no pa na me no ti he no ba be yi me free prison wa. Fi se ono nana nam ne so a ka me kwa me konya case no. But friend no cross so nyo no friend se memra ti shamid ne papa mu say papa ono na invite woman free Sweden ho Belgium bye o say onimu deb o so wan kan chem se memra and ono or Dutch by citizen okay from ono ne baby ono titu baby a ya cheme no or drive about 20 minutes obi o free Belgium ene bebele me and I said e ba behwehwe me once hokra for 8 days now that prison e we wa ma hokra na unya kwan mfre no ana se e bia na onim se ho na oda bamba cho onim pa onim se ho na ya che wo de wo hye ba cho onim onim se ni nti na wo ba ho yes ni fie na me da ma ade a chin yansa but ni nyina ya brabo nti kwanti o munsa mese yanka no pi enti me na me worade mu gidie se me se na first crowd am ma me bae no me hu se sa bibi se ato me dia ni afa ni mate Paul and Salas modia na se udi nyame achi a don't expect to say if you be smooth o se o fa challenge bi mo because I never imagine this bibi sa abisi and na me makwama amanfo afro kakra because amanfo afio amen o se na manhye da nwura adwuma yinum no correct enwom no wankasa no correct but wasemi ama Matias ye se wonipa enya de opefiri ho wia na wadane na chi ama nti uhu nipa yes suru nipa yes na nipa nye yes akosia oware amen no ho afan kakra na to bisane ma me se ene no waware amen akosia sa asem wi me metia on so wo hwe nanimu me ba maame but man te se bia wo sisu se bia ene nyame adom masa ware to de santo bisano mame akosia ono asma we de nyame adom maware a bibia boko me wo menyam nkra 3 aka ho wow enti nyame di mu okay glory akro ye be shara bedum suko eno ano no ewo awade mu nsohwe yeah 2 waware yeah na otojum aya na efie kwa be na ofa so manage yeah menim say adwuma we yeah ye adwuma yi ene mo adwuma yi yeah
ema to di echi oba no sometimes aya na next time abeba me ne be kasa on phone na ono nso aka experience kakra to da kra nsem bi amanfo be fa akira be ka sama kasa asem we da yes say meti ho na meni me didi na obi afa phone na frɛ no yes ukunu atwa mu asisi a obi oba bi tini ka no meso me nti ho na edidi we yara nipanyo wow se no kan nipanyo kra sa nipa kro nso no pen nkomo ni se na osi ni me tie no yes na hu se ono sunya nkope yeah ko be se ho no afa awosi nipanyo ni suru nipa wow na je osamai wow papa Yansin okay yenko Facebook wona minister kinkan ba ko mienu bi na afede yenko bi ahoma no apa na mani age sanse anyuntum de me na pa na ai obeti na ade ba ko a emema ni je papa hu se wo frɛ ne phone so na no na kasa ene me pa chawo de obeti be 1000 obia o ze ne no man shada nko na ho brase mu ene ba bi am de ne fifae no ye woda foforo part 2 beba ye be din komo pa eye den na obi a owo soro sa o hia ukra na opese okoto edie no wanya afiri mu na hina de na kudro ni nyina ebesua bibia afiri mu na menim de wonim se programmer de sua de because ya to no nyuma wa sori a che so o hia wo a ono kura frɛ wa ya atua yi ma no ya be tua ya ti sama ono wa hia no na wo madi upayoda se jakwa pota anji bia masa na mejo de mo ponyina me na makika bom na maki yanko kinkan tam ne yanko ma fo so ado kwaku was God will do it again opoku kwame I say with God all things are possible confused say hey asemu Mary Ajima Menim I say he looks the same as always Mary Ajima Menim na say was tofi nyame hira pa say wo de oware ebae when so every Inia Alasan George I say Sompa brings an inspiring story. You are the best. Douglas Bodu there Tom Sap Nana or the MI or Honomo Jeff Dacon Glassworks or say it's loud inside Amasamine 3 junction let's say crying crying onyina no omo hwe yana kwasiteria or say Uncle Tofi good evening was nyame hira papa nipa bebre epeso mo ne me nana okay edin komo I was for yemfa sidama ma 21st clinic the sciatica expert me ba cho ewiase mpanyi so obibenya wa na efriyade se oto ase atwetwe wa me ba cho ba bia me kamfo dia ma nkrabata edun wotwe no ya to apete wo man mu oboase ye wo court junction uduru sunyan sisi ya free koto krum aba main hospital no regional hospital no ni first gate no eho na sisi ye wo uduru takwa sisi ya me no kasa no ye wo Roman stores 21st clinic ye wo Kumasi ehwa overseas gos ye wo ho tachiman kasoa takrade nkranza kofodua dome debi so dwabo so wanchi na kasoa temanso ye wo ho 0540311311 0540311311 me pa cho se o problem bia efa nipadua no mefiri soro ekosi from titru eba se wo to ase twetwe wo nan no ankasa no a esi from no tabono no uhu se chese ayefo de pabo akra se wo free to a uhu na 21st clinic for wani akire omo ya adwuma efri adwada eko kosi memenda anopa no nso na omo ahyase memfa ncha kase ema Dr. Sari Akwaba emfiri takwa emra Kumasi dog anwumre mechiao oni manager dan yenkwa ahoma no so 0551931931 0548931931 mebacho udin anybody afra me free mechiao menana yes sir mebacho yo frame kwa Brampton me kase free tigitia okay kwamra na za kajetia nso edam wo ho nyasa nketwa yetio Garden Enterprise tomato okay mami tio ababo mu zam de ye ka se ka e biblibi ni e bibika okay
yɛne ma no na wɔka fo ɛka ko ɛka mu nsɛm aw ba ɛmi ɛtumi nya no na kuduna ɛbi na mena no akura mu a bi sa me no ko so an kwa ka ɛti sa kan ko so no ko te me da se me chaka je ti afo nyina me ba cha wodi ni ba bi afra me free o ya ko se to ko ni mi ya ma mi ntio nsiranka mo ne duma pa mo ye e ba kwanya so ma reception o ke o duma mo kan ka nya ni shirana okay big yes tano ma ni sa ye no ni shirana pa na mini ya so e di nyame danasi nyame ase nyame ajino na so vi ebra ni ke finisi ye no me zo me sonyum fat na eye ntu fu bi te ko be ku ana ko pega na nyuma ye be ye wono ase se ko ane ni pra o ye ni pa bonu fu ni ase but islam kanya me se yen timi jina ya be kenon ne ai ne nyame ase ne ni nyame na me bompa ye se e ba de fa ne ko duru be bia na dwene mu kura anya so be duru nyame fa ne nta mate da se on se ma misa no e bi kura latest bi nam kwan mu e ba ne sa ne ma ni nyina I was next week. Yes, I trouble could be from. Me watch out. Wodi ni baby afra me free. Pacha me Dominic me kase fe buakwa. Okay, Dominic mamintio. The pacha matene voice no me nyaje pa. Radasi. Na me kai 2012 na me wo buokro. Na me de ma de bi kire obi ma ofre no. Owaru junior say me nua bi peso ya de na pese wo bua no. Ofre no so wakra. Na oba be humi. Ampa senka obi a waji din senka me mmom na se me kono no. Onu atu ni ka ba bukrum. Edan mani je pa to kana ho ba se no. Ampa o wa ate me da se. We watch out within baby afra me free. Asia overseas 21st clinic. That's Yatika Papa. Fantastic. Ke aduga so vini and to tobi wan kwanche no akwahye. So police station achi e ho na ke edimo. E ya chi afire ma me why minister chi na ma me. Na master Tofiakwa. So on say Bible mu no obi a obre ne ho asebia Yakopon e ma no so yeah. E sa de tie. If you say me nhwe obi akra no me master Tofiakwa ahobrase a owonti nyame apija na me ne drum pempen so bi mani ade pa edi dia me nua no emfa ho ye bibifo e de ye wonya baga na nko na be bibi ni dia ade bi e be kekere dia so no wa akra no ko mu bebu enti e ba ne ha no bebre because wagina be si sabre enti nyame wa hye ne den dada enti nyame enka no ho pie ne nantie ma so da menka ho pie ba why me fasa akwanya no so na me ma enua nwumtuni baako me ma ne hyeden ne din e de Mariab ne maame afri mu e wo ohwim ha ya akonta yeboa akonta spare pass awonta e wo se wo be mama kwaba because my ben swami wife eno no Mariab unu abema me ma o hyeden ayi no ne 1 week nyina na ye beba ne aba bijaw yankopon hye wo de mpacho wodi ni ba bi afra me free Tofi. Papa. Tacho mediane mama sewa. Okay, oba sewa papa bi. Sewa kutu mami ntio. Tofi medasi. Tacho ware se. Nyankopo dinekil oso. Amen. Na ne mu ye dunso. Amen. Na me tie the story to say me penasa mo ankasa. Wow. Then be success or had dem ba ho no. Makoma to me yam se. Wow. Asa se di oye biane na le johon. Amen. Ose kete me hu ne men kampo. Ko bon shrao. Ya me a odire chi no on kana ho. Amen. Then asipi also obi town no obi so do. Sa na wi ase tie. Pacho udin any baby afra me free. I only akuma na oye adult education no of taxi and afrawi. Ma bi atum ba. Farano. Obi appeal. Na minimo na minim. Okay. Papa we our junior why everything kase adu to fumi na mu se min kan hanene a onu na obe no ase pa especially with the gospel musician na say on the birthday
and say the enemy friend no every channel. Or no mum time bomb pie mammy. Wow. Sammy, you know, so I could see how Mr. Oh, wedding the as in a bar wedding the as the man is very humble. Very humble. And I'll tell you also. Now, so microphone, the person said of it. Oh, so you talk, catch and say, Omra, near the other or quite potato. The friend was say, one can't dome. Now, Nimbi, how you might be. Near, never near the I'm not a cook penalty. And then I was I'm not top, no, just say, we need Panya. And yet, all Gilead. that's it, senior. Okay, but you ding, anyway, we are free. More, Tofi. Can go point it out, what it. Say, there be a radio no out of Sompa. The group actually say, That's it. Man say, more money through what that. No. Within the Benjamin Sarkozy and the word go Kenya say to the bar. Okay. Why not? And then Yakupo, I don't mind Sarkani. Or Junior. The humble lion. I call him the humble lion. Wow. Okay. I am Miller. No correct. And said you need Ate, me da se ko bi batu ne krama din suru nipa. So, udi ni ba bi afra me free. Hello, Toby, my dear. Yes, sir. We the teacher you as a Mulan. Okay, mami ti o senior. We the Owarena mission cry kakra. There in Nipano when ya bo we actually out to abon you agite and kwenchi adi be shed. Na me da hudi sama o kan to ubi an kana bembo bi. And to me the me bomb pa man na mission cry no ken den. Na on ton ko na ji ji okura mu rompra ka e be yen chairman you can say our firm to ubi an kana bembo bi. It me the cry na me say on nyina ni bi na on ko to mo na nyum na me de twa. Ate, me da se. E ba cho udi ni ba bi afra me free. Even Sister Rita, because I feel Konongo Dumaso. Okay, Konongo Dumase. Me ba cho Sister Rita mami ti o. If I saw Kaka Papa Senya insurance. Amen. That me chuana ma bemvua. Nenyo na me body se send me. Amen. Na asemi kuna na me tine jina waka. Me papa na sem papa. Me kenenyo mo se. That bin kasa me yeso no. Wow. Me da se urade beboa. Me ba cho udi ani ba bi afra me free. Cafe make you. Ai, oba hima ma adwa. Pacho na hoye. Urade kura me ma minti oba pa. Pacho sana me kasa mami wo se mami Linda amupoku happy birthday. Okay. Mami kan tell se yanko pon sha no. Mami san we se mini atetwa amo ajewa happy birthday. Onyanko pon so isha wona to so mami. Me pon kwa mi gofi. O say. Me pon mi gofi na e ka da o metima kodua. Am de me ho ka wura. Eltro. To for the non because say e to nyom de say was saying abrabo mu no so when sin ketia. Dia beto e bibia to na so when sin ketia. Hu so do be atesha wo niema. And I'm going to say abrabo mu no so be Christian ni dia so heading. E to no. Want to mean some Christo about the fan of Chota, it's a no way from Kitty. In fact, and then you may have them and was saying fine. But me on say, she nipa, the nipa day, and yet, stopping a show. I was so here, your receipt. And if who, we watch all woody, anybody after me free. Hello, Basho, good evening. Good evening, Ohima. I'm sorry. Radia. So me kasa speak the my ways. Sophie, so kasa our junior say me pena sem kana. Ya bin share no me say me tell you man. Me tie ju na me ra ho me say you be free o me phone so. Bless you. Me pena sem pena bin share no. Amen. Me da se me for frefo a utwa o ka bibi ba cho wa minti o na o ka bibi. Yeah, down for ni se kuku a no wa tia kafo. Okay. Address upon my bonnet tin sam. But on our chat, so we didn't even afraid me free. Hey,
The Ghana don't kill commercial official taxi that given about. A man can go. Ghana have a Casimir Alaska, but I don't go home. Did they? Ah, now go to the bus, no shall, no shall, then ya or our juniors. And in your power. And I'm naming the chef for a future to be a babla. Now, we did. Hey, if I took the with about one of my Abraham, your papa, I don't collabo. I shall be born. Now, one shall die. I don't say, oh no, or shall was out. Martin Oki one for we see. I was here for a brand new swan, sir. Yet Jumadino Esiha. Or plans to be an answer. Oh, album for Frubia Oyana. Yeah, and yeah, very very soon, Grana. And Menim said, I am me fear, Procofe. Tiancha Crown better make up. Okay. I just say, we shall you for was a overdrop on her. First thing, cry. I was here for our junior and or Madawasi. But over. Would him may per se Yanko Poyadoma, Brefo Fry Bishiano. Yes, Papa. Memma Quama, a mom for a tea winium, not the Ayamo, my brabon, or my cantion granny. Na you won't come off food. Yes, Papa. Neddy, yet tell home. Yanko Point Shaw sent me to Safrel, Madame Massi Swassi. Amen. I know the Bibinti, or the Mamma and Pojo. I said, Meticasa. Meaning the echo. Yanko Point Shaw, never seen so Asia. I was yes, for you. Yeah. Okay. Na yɛda yɛtiefo ase ɛne yɛda ɔware junior so ase sanse yɛfrɛ no nanka wama anke nka program no bɛyɛ bisi basa nso yɛfrɛ no no wɔgye yɛ so ama ɛne ɔne yɛdi nkɔmmɔ na ɛda foforɔ yi nim sɛ ɛnsɛm wɔ bɛka no ɛbɛkyɛn wei sanse obi a waware na wo san so wɔ ba foforɔ wɔ akyiri deɛ ɛma ɛne jealous deɛ I was da bɛna wobɛno aduane abrɛ me da bɛna apɛ so wodi m'aduane na de wo se wo bisa me said abena pese bye bye awu ja mo nyango mo ya do ma ye besan so hia me di Tofiakwa ni nso no ene toa so no wi akatacha obema aha o se afire hey awu ya fo ayiri aha na obati woni ni team enka me da se pi nyankopon enhyira wo makrao